Langi pet kat kum katren hi adu menta ingin dum artatien ba kum ka parti ngin yo ban pet ya ka jingjob henry wala kataru ong tungin am adu bandukut ka counting. Keika Ngin tang ikendu ho gidon ki plans tang ba ngin habi kendu bat ki party leadership ke jungi kendiat bat ngin se inform accordingly ya ki limba jopi ka press seki pai ba ni berkebat pai ba ula ban sat men adu nani lenter ke lenti bat ngin se inform accordingly kumdo ke ka plan ke jungi ni hadian ba layo ka result ni na ni ka cakap kata ka di jungi shisha nomor ba ngi pen mau ka ngin pihak ban situ ni di ka MP election ketika MP election, bat ko menglaong hi election campaign ke jungi on pay wat mun stu ka kan ke state assembly election. Te Henry ling ba kan election MP yang yu ba upat pak ko ke jela ke jungi kamut ula dap rendang. Walong frustrated. Tapi di ba kan government ke belas sensar ngi mentala Henry usdem tam. Te ngi scam ke jungi kun ke jungi ko mengiong hi tempat kun. Ke jungi kun ke jungi nang le smat nang pentan bat ni kerpat upat ba bau nang kerja ni don rekat bangi bat penpoy yang syakathong bani ban sensar ya kena jelang tak kan ngong iki abstrak diat mo kalian dengan parti sa penmena don ka singin sepentik iki karu punya banginnya mo bukan katu ni por